the entire population of this village had to scramble out of here because there's no way to make a living. And now thanks to the internet and thanks to completely renovating this and turning it into a resort or a hotel, whatever you want to call it, it's like a rebirth. It's like a phoenix. The whole idea basically is that we create a show from the revival of the village. We take a group of people and we bring them to the village and we utilize all the things around us. And I don't want to see this place overrun with tourists, but I'd like the world to know it's there and to buy its products. Da naš prostor bo postal še bolj prepoznaven. V tem smislu se občina Brda, odkar obstaja dobrih 25 let, dela na tem, na promocijskih aktivnostih. Projekt še eden v nizu tistih, ki jih v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD ponujamo tistim, ki želijo tudi posebne pristope k dobrim možnostim investicij. Namreč v tem primeru gre za investicijo, je za možnost investicije, ki ne samo, da je iz naslova varnosti, iz naslova donosov, ampak tudi iz naslova družbene koristnosti, omembe vredna ob tokratni udeležbi tudi eminentnih gostov iz tujine, tistih, ki sodelujejo v projektu in ki se zanj zanimajo, ponovno vabljeni, tudi sami smo pripeljali tokrat nekaj zainteresiranih investitorjev, da se odzovejo, vključijo v tiste programe, ki ne pomenijo samo kapitalskega, finančnega trga, ampak tudi v področju popkulture, umetnosti in športa, kar smo doslej že izkazovali v okviru mednarodnih investitorskih programov VZMD. Rad bi pa predvsem izpostavil zadovoljstvo nad sodelovanjem, ki smo ga vzpostavili z VZMD-jem, zadovoljstvo nad izmenjavo informacij, seveda zelo dobro komunikacijo. To je tisto dejansko, kar potencialnim investitorjem bistveno olajša odločitev v neko dano investicijo. Well, in addition to VZMD, we're, I think half the funding, I'm not in charge of the funding, but half the funding has happened. So we're just trying to get the rest of the funding in so we can start shooting. V programu Investo smo se v podjetju Tempo obrnili zato, ker želimo predstaviti projekt Slepnik v širšem kontekstu. Želimo pa ravno z to potezo, pa sinergijo, z tega naslova se približati ali pa informirati tudi potencialne investitorje, ki bi jih naj si bo to zanimalo partnerstvo iz Slovenije, torej ali iz sveta. I have huge expectations for the show. I believe a streaming channel will be very interested in it. I believe the show will attract a universal audience from different parts of the world. In fact, I have mentioned the concept of the show to my native country in Bahrain, and the reaction was incredibly powerful. To je ena prijateljska velika družba, ki skupaj bo peljala do konca ta projekt. Sami ne bomo nikoli uspeli, ampak skupaj bomo pa dosegli veliko.